Kufuneka sikhulume ngokufa kancane ngoba abantu bayithanda leyo topic. Iyabafascinate angazi noma ingoba vele bayazi ukuthi yona into abangeke bekwazi uku-escape leyo. Yabona ngizokubekela i-analogy yezo ukuze uyi-understand lento ukuthi isebenza kanjani. Ngithi yabona ukuthi wena uphatha ifoni. Le phone yakho ake ngithi whether ifoni i-Apple noma i-Android. Kodwa into ecommon ukuthi kune-operating system phakathi lapho ekwenza ukuthi ukwazi ukusebenzisa lo phone, ungene kuma-files, ungene kuyona yonke into ofuna ukungena kuyona. Ngithi uyayizwa leyo nto. So lo operating system ikwazi ukusebenza kanjalo ngoba kukhona le hardware le wena uthi phone yakho, yes. Uma ngabe le phone yakho le ilimala, ifa noma ingenwa amanzi, le operating system ayisayitholi indawo yokwazi ukwenza lento ekade iyenza yokumanifesta. Ngithi yazo. And le operating system bekumele ukuthi ihambisane nale phone le yakho. Kushuthi yini leyo? Ilento esithi i-configuration. Njengokuthi nje wena kumele kube ukuthi operating system oyiyona umuntu, i-consciousness yakho ithi umuntu khona uzokwazi ukungena emzimbeni wani womuntu ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akhasha othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. So ke asibuke kanjena ke lento. Uma ngabe ukuthi ke i-operating system leyo othi kubi Android noma yakwe Apple kanjalo ayisenayo ifoni nakho, ifoni isingenwa amanzi noma ifoni isishile ngandlela thile, ayisenayo ke le operating system indawo ezokwazi ukuthi i-host, yes. Ayisawazi manje ukumanifesta isebenze like physically. But on the fundamental level, on the fundamental basis, yini kade yenzeka la? Bekwama codes lawo. Yes, lento kade uyibona wena uthi ama-file, ama-gallery, ama-settings, phone book, messages, yonke lento kade uyisebenzisa la wena. Bekade yama-code kodwa la ngaphakathi efonini yakho bekune-modulate, bi-modulate ifoni yakho lama-codes, wa-modulator ibese waveza njengento ozokwazi wena uku-engage nayo kodwa kuma-bases nje bekwama-coding, beyi-coding leyo, yabo? Bekungayona lento leyo wena oyibonayo.